clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule August ni som pasari sang ni som ni le panni ania International News and Politics pusiti la rinama thuziak beng war thak tak mai kan ngai thau le don ani UN Secretary General Antonio Guterres chuan mi panhi khat in sia thiam lo na wangin le thil chu chual wangin nuclear in dona chuak palin nuclear wanga mishing te ral thakna thleng pal theiani ati nuwa uluk taka thil chu ta chui mi te chuan nuclear in dona alo chuak ani chuan anu zela khovela cheng mishing tluk le ding on nga zetin an thi pha thei don ani ti in nimina an thil chui an mu chu dan an tlang zarani US le Russia in kara siruk lamewa thapui thwa in dona alo chuaka nuclear bomb an mangani chuan eile bara har sanan men lo le siglesa danglam na salutuk tang mai te lomin chung hong wangin alo bera mishing tluk le ding on nga chuang an thi pha thei tin Rutgers University US Army thiam big rwal ten an puang ani an jingami Professor Alan Robak chuan datala khomin chiang taka min shil pakhat chu nuclear in dona ti chuak lo tura mala ka ngai ani ati ani hetinga uluk taka thil zir chian na le chuina thar hi nature food chanchin bu animina ti chu ania nuclear ral thuam man na chu mishing te ta na hlaom ni jungzam chaklu tuk lo ti dal tu le dang tu ti chia in kan chena boruak tuam tu ati kholowanga chumi wangin ni sarap thlak te asiamanga chu chuan bule bal thar chuana anghonganga trampui mithi a thlen tir thei tura an nga yani nuclear ral thuam che khol te chu chiruka thenin ate thamdeu India le Pakistan in kara indona om theile alian US le Russia in kara indona om thei tura nga in nuclear indona lian thamwak lawa chua poin khobel bum puyang honganga kumnga chunga bu bal thar chua chu za pasari in ati tlem turin an chu ta alian thama indona US le Russia in kara alo chua kani chuan chosiam chuak na saram US China Germany le UK te chu reilo te anghongin khobel pumpui chu kumthuma tanga kumli in kar leka za som kwa anghong zuyanga bule bal thar chua tlem le anghong wangin mishing tluk le ding on tel chu eitur nei lovin anom thuayanga khowela chengmi za som sari le panga te chu kumni chungin ril tramin an thidon ani anti ani tuna khowela mishing tluk le ding on sari chuang kanom meka kumin kum top lama tluk le ding on billion riat kan tling chho tura ngai ani Indonesia rama Mount Tambora kumsang khazre som pangale Iceland rama lakia kumsang khazasari somre le bathuma tlang kang na salutuk lom chuan trampui le politics a chi aina alo thlenangin nuclear ral thuam man ani chuan hong thalo tak a thlen tir thei don ani ati Russia Today chuan Harvard University a scientist rolten tun lain ni zunga tanga lumlutukin kan che na boruak ti dai tu ati kholo te lo ti dai turin calcium carbonate chi aman thiang em ti te anen chin mek ati ani Sky News le Daily Telegraph chanchin bu tenan sia danin Hamis D. Breton Gordon British Army a chemical biological radioactive le nuclear regiment ho to hui chuan United Kingdom chu nuclear in dona nei turin ain buat sai turani atia ma se tun maya ero chuan nuclear ral thuam zong zong manga in dona rap thak le Armageddon in do chu la chuak mai lo deuh tura angai thungani Russia and Ukraine arun nu thakhat vela khan Russia TV presenter then khale lawmakers then khat chuan UK hi nuclear ral thuam manga beya an lo bau to in an lo tong khum to thin ani kha tun haya Soviet Union hun laya din Europe rama nuclear power station lian berom na Ukraine rama Zaporizhia mun chu missile manga ka ni in Russia le Ukraine chuan atitua anin puton vevea Zaporizhia nuclear plant hi Russia chuan kumin Mars thatira la in athunun hala Ukraine chuan Russia sipaiten ral thuam che khola da thannan manga an puwa Ukraine President Zelensky phei chuan chu nuclear plant chu Russian indona thilatana amang tangkaya khovel chu thunun nana man tangkai tu ma puin Russia sipaite kuta tanga UN ven himna hnuaya da thuai turin alo ngen to ani UN Chief Antonio Guterres point UN Nuclear Watchdog hnuaya da turin le July chu demilitarized zone ASEAN turin alo soitoa hei hi US le West ramten an thlop nga hlea tuna International Atomic Energy Agency ho ten endik turin le nuclear zungzam apu chuak em tn via antum meka UN mitir ten Ukraine kho puiki phatanga luan tum chu Russia chuan du lovin ral matong lamania UN pelai te tan a himlo ti in an soi selani
kumsang khazakwa somre le paruka Chernobyl hmuna nuclear zungzam pu druin mitam tak nun na suatin boruak a lengvel chu thin Europe ram then khata alen dar wangin anlo boi pha hle tawangin Zaporizhia nuclear power plant hian har sanan men lo asiam pha an lau thong hle ani UN Chief Guterres chuan Zaporizhia nuclear plant be na chu mani in ti hlum na thil ti ani atia President Zelensky chuan Zaporizhia atangin Russia chuan abul hnai khwale che vela be meka Russian he nuclear plant station hi terrorist yang maya athunun reng chuan Europe rampuma chian rap thlak zok athen tir nge yang EU Turkey Georgia thlengin boruaka nuclear zungzam chu thli na chem daranga tun lai engma soive dulwa ngoi rengram te point antuar theyani tin Russian sipai te chu Zaporizhia NPP atanga inthiar chuak thoi tura mala turin international community te atao ruai maini July thatoba tangin Zaporizhia mun hi rokel le mesalin ka zau alo ni toa karkal tani ngani khan UN Security Council chut khom man mo ko chuk phani in Moscow le Kiev chuan hetiang thil thlanga mo phurtuwa anin puton ve ani EU top diplomat Joseph Borrell chuan Russian international norms zalova nuclear safety rules poisalova Zaporizhia nuclear power station a beichu ademom hle ti na soisela Rafael Grossi Director International Atomic Energy Agency point Zaporizhia plant be na chuan nuclear manga chenara phlak taka thlentir alhom tak zetani atiani heti lai hian Russian Defense Minister General Sergei Shoigu chuan Ukraine nen anin do mekna nuclear ral thuam man tulna chan turom lo tin Ukraine sipai te che dan le tran hunan lakvel dan chu US le UK in andro man puya apua ne na anchang ngei don ni na soi Russian Defense Ministry chuan British Royal Air Force en thak thona RC-135 spy plane chuan Russia thunun boruak daya puin Russian Su-35 fighter jet tin anum kir atia anua British Defense Ministry chuan RC-135 spy plane chu Russia ram chunga thophalna anei nia soin an boruak thunun airspace chin dai chu in run luina thil ti in anrem tilova hemi chungchang hi British Defense Ministry chuan engma soi du lawani Russian President Vladimir Putin chuan voina Moscow International Security Conference ahonna khothlang ram te chuan NATO ang turin Asia Pacific bela military lama thopui zongin ma anlame kani US chuan Ukraine boina ba ka Asia Taiwan Africa le Latin America boina cho chuatumin ma la le Ukraine indona ti to mai hlawa US apuani US House Speaker Nancy Pelosi chuan August ni khan China rem tilo le dulo chungkara Taiwan atoluya China le US inkar ati chezwal hlea China chuan Taiwan chu mun ruka tanga jimton ngalin Taiwan Strait a live war game nasaber an nei pha hialani nimina voini na tan Russia oblui le chu sak thut Crimea ral thuam da thatna zankhoi mun chu akangina puak ridur dur maya boruwa ka me le mei khu asiam na sale hetianga ral thuam da thatna puak chiam thu hi Russia TASS News Agency le RIA Novosti Chanchinbu point anzia kani Russia sarkar Chanchinbu RIA Novosti chuan chankoi khua substation transformer kangani antia Belarusian TV outlet Nexta TV point kang mei chuak chiam hi antilangani media then kha chuan hetianga Crimea be na le kang mei chuak hi Ukraine Special Force thilti ni nan soya ma se Ukraine chuan engma an soi du lawani anua Russian Defense Ministry chuan helai military base be na hi Ukraine ti ani ti soin Crimea mara Maisky khua Zankoi district chu jingdaru de minisom panga be ania Crimea huna Ukraine line na tu tele Ukraine Special Force Group pani changdun ti ania mi pani hliamomin rel tlan vela ti boi hlea mi zani zet mun hima son chuan ni tin Russian official Sergei Asenov chuan asoi Karkalta khan Crimea a ti puikama Saki Air Base po alo kang chiam towa thona pariat achia ti ani Ukrainian commando hoten US ral thuam pek HIMARS multiple rocket launcher klai pui atum tak fu chata kilometer somruk vela hlaka fu thei chu jun tha atanga mangin Russian ral thuam chek na somnga jet an lo kap towa tunami po HIMARS lai puya an ka ni an soi Russia chuan Crimea ka le be na chuan indona na sajok ati chuak ang tin Ukraine an lo vau to thina kumsang ni som pali March tha Black Sea tui pui kama Crimea hi
Russia and Ukraine kuta tangin akei pui sa chu sak thut ani Ukraine President Zelensky chuan Crimea kan lak le ma chuan Indona atop lawang ati ma se Ukraine hian US le West ram te military ral thuam tran puina wangin Russia hi ala do ve sam ni berina langa Britain chuan Ukraine sipai sang ni chuang chu anrama training an peme kani New Zealand ramin chungmi de training peturin Britain hi an tran pui don bok Finland Latvia le Sweden ram te chuan anrama Russian khwalchin khabzai an rela EU ram puma Russian visa pek lo an rota Germany chuan tul atikherlova athlop velawani Russia chuan Ukraine chuala beizela Ukraine marlam Jitomir khuapo voinimin chonu khan Michelle panhiin an kapa thile hliam anom thu puan anilawani Vitaly Boyancheko Ukraine sipai regional commander chuan phim khur ro Michelle panhiin Jitomir ka ania Michelle hi Belarus ramatanga ron ka ani ati RIN Novosti chuan Ukrainian 10 kaks muna nuclear power plant paruk atanga high voltage power line te chu an bom chia rol ralanga che in an beya ma se Federal Security Service of Russia ten lo re chuakin hetianga nuclear power plant himna tura dan siam an zalovin an bo chiani atiani nimina President Zelensky le French President Emmanuel Macron chu telefona in biain Zaporizhia nuclear power plant chungchang an soiduna President Macron chuan an ngai venna sat thu shilin Zelensky point Russia nuclear terrorism chu ti top thuai anga yani atiani he Zaporizhia mun hi UN nuclear watchdog ho ten en fia thuai an tum don ani